na mpfuxela maxaka hinkwako la mina vonaka mi ri kona ntshembo ma pfukini mani kasi loko ri mina ndzi ve teka xiboho xa ku ndzi ya jika lava kon'wani ndzi va vona ehandleni ka ku ya lehisa ncila wa mbuti wu komini ni twiseni leswi twanani mampela ku diri yini paparulani lava order la xigazeni ni vone vafana lava mfana i paparulani ayi langutisa la paparulani ni koperini paparulani i kopele mani i kopele Kingdom aku yi ndamba yi lo humesa xiwengu yi vula ku lulamisa swin'wana la xigazeni problem se a wu xe xigazeni paparulani se u kopele yini kwalani u kopele ku va nga vuli kumbe ni nge se vula ku na le xigazeni a va yimela Kingdom ma swi vona Kingdom is very innovative mama mara paparulani a ni va teke hi leswo ya mapele the boss va tlhe va yiva na hi leswo mara leswi a hi nchumu leswiya because a va na swa vona hayi khona a va tirhisi leswi swi nga tirhisiwa swi ta hi tsakisa hina swa hi tsakisa loko hi vona hi inspire vanhu swi vula ku na meni va inspiring ku ku na problem la xigazeni a wu xe xigazeni amburinte mampela a tshiki xipengi xa hina paparulani mani mara se ni swi vona ku swi ta va swi nga tshamisekangi loko no vula sweswo like ni video na ku subscribe maxaka mina ni kha ni nga rivali eka n'wina hinkwenu mi ni komba ku support mi subscribe mi like ti-video leti ni ri ku javula na ku tsaka i nchumu wun'we maxaka mina danki xilungu